Die Ruacana waterval is absoluut skouspelagtig op hierdie oomblik, sê toeriste. Maar vir mense wat langs die Kunene rivier bly, is dit nie sulke goeie nuus nie. Daar's besig om lodges en kampeerterreine langs die Kunene rivier te verspoel en te oorstroom. Ek het met Hanta Potgieter gepraat van Omunjanji se ruskamp. Hulle is een van die wat nou al 6 keer oorstroom het. En elke keer moet hulle perde en hulle beeste en hulle varke na 'n bultjie opvat. Hulle noem dit die wit bult. En die hoenders en die ganse en die eende, die spoel saam met die rivier af. So, en ongelukkig, dit is nou hoë toerisme seisoen vir toeriste wat nou die Ruacana waterval wil sien, maar hulle moet gesluit wees want hulle is totaal en al onbereikbaar. Gisteraand laat het die Ministerie van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur kennisgewing uitgereik dat daar dalk van die 1 April nie meer kos vir kinders in koshuise reg oor die land by staatskole sal wees nie, aangesien die verkrygingskontrak verval het en nie meer kan verleng word nie. Dit volg verskeie hofgeskille oor toekennings van die Sentrale Verkrygingsraad wat terugstrek tot 2020 en die ministerie waarsku ouers dat hierdie gevolg mag impak hê op leerlinge. Maar u kan meer lees daaroor in Republikein. Baie dankie. Die voorsitter van die regering se pensioenfonds, Penda Itinda, het ook vanoggend in die hoofstad insig gegee oor die fonds se groei oor die afgelope jaar. Ons gaan kyk nou na 'n video wat Ogonet Klaag het voorberei het. The count of GDP is per national accounts and is per the budget books that the finance minister tabled because Edwin made reference to the budget. That's not a mean fiat. It would actually say that if you compare or what GIPF could account for, if we are to look, the country is not for sale, right? But if we are to look to say that how much do we own in the relative wealth of the country, about 71% of GDP, that is GIPF. That contribution is split up, is made up of their various components. The lion's share is income from investments, invested in the listed space, investment in the unlisted space. It's made up of direct investments which we used to do then, and it's made up of assets that are managed internally by Treasury. Those are assets that Treasury instruments that we manage, plus also the Treasury bonds in which we invest in. Their contribution by statutory, by rules of the fund, do come from the employees, the pensionable salaries of employees, 7% of the pensionable salaries of employees that are members of the fund. It comes from 16% contribution that a member that is made by the participating